Remakeup ta acuwi kemadaya pauping. Indonesia we football stadium li yaring awunda kanghaili misha ka hangshini landa tihaira. Kasarnau pingli zakshida gasali yang sangmi khwai ayin kasempara da CM Biren na hanghaira. Lake Yangator, Aju the Tangkhul Expressway Pau Iknguira Shimray in Abami Dale, Pau Ping Mesa Aina Nganangarumsa. Indonesia we Ganjurahan Football Stadium di Yaring Awunda Kanghaili, Mishaka Hangshni da Maditi Haira. Arema FC Aina, Bersibaya, Surabaya, East Java Province li, Ganjuteng Ryogo Kryoda Makuyu Yashi, Gagadom Ping, Asum Aina Ryopung Jili Zangda Jili, Ngahai Gathatna da Hanga. Mi chuna rod marat haida police na dear guest ke kapli ngagun kharop laga exita ka aina shok hawai sada ngahai khangarokli mi shaka hangshni da mati thihau shaka hangji shat saz hawada East Java Police Chief Niko Afindana kahang Rogers we pau samphanga Arema FC aina Bersibaya Surabaya hi ngasungki gachi ngachali thamai thui gachi ngasangaroga Singum Magalang Jara Kahai Hili Arema FC na Makayui Guptang Kangaryo China Kare Nsada Fans Ping Makayui Malung Kavat Aina Beach League Zangna Dahanga Police na Gahang Mi Tumrada Madi Stadium Jiling Alangda Tihau Gadena Arishangli Vatisanga AFP we Atishuda Ocho Jiwivang Indonesian Shokana Abolochi Mihaira Kala Maramji Matada Yang Sangra Dahanga Ngalai football matches with safety review Sara Gajila Indonesian President Joko Widodo na hanga. Stadium ji mi tinghang madida kani bam gabaina gala jitang sell out nasada mi shooting legasana. Beach li yari tingatungada yongazang na da hanga. Football Association of Indonesia na habda akawibang football matches suspend sami haira gala daida clay season baida Arema FC limang reo by Maraji haira. Avu avaping asar lamli naurana zakshida kasa la dandiaina old age homes katali vabam khangsa ki katha asak avat vivang sagla kahai ek kahai dargar sara da Manipur Chief Minister N Biren Singh na hanga Ajahondang International Day of Older Persons Iboyaima Shumang Lila Shanglan Infali Mayonda CM na kamatwili kahang kasar gafu avu avali naurana Old age homes li wajibam gahai ji chungmai khar shokhaira jikata zatkana jina state sazang sakra da CM na hangsanga avu ava kasar atamli khya gashiyai na nganauki gachina kala achumai asar lamli madapup khangasak insecure sakangasak hi migumo akhawi tungli kashong kharang gatha na da hangsanga Shokar na Karanausan Pingwibang Schemes Welfare Midalay Gachihanda, Manipur Old Age Pension Scheme Aina, Indira Gandhi National Old Age Pension Madaisang Mikwai Majuk Dalay Dahanga. Karanau Zingum Hangjishet Aina Adung Pingwi Scheme Jina, Kachangli Pension Luba Shakni Mikasaji, Luba Tinka Mikwai Majuk Dalay Jia. Scheme Jina Karanau, Ting Maguda Pangali Kapasam Pangasagra Dahanga. HIV IBC lambi mari khakta miyo amadagi amadasi HIV positive oiba mama mapadagi machada sakhangdaba miyo singa kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandui ana layeng de ikap matamda HIV test obada ikap labadi HIV sandui jang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngapthokpa sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sunga tokongami aduga angang pamdrabadi kondom sijinabiyo HIV haiba virus asina mipung khudimagta sokhali masigi namkhai leite chahi lining kanglup natraga nupa nupi angang khaini masina mi amadagi amada mathang sangdopunga aina dom sinari HIV test tongna bagida aina dom sinari kondom sijina bagida aina dom sinari nasabo HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupamoron khangnabagi damak AIDS toll free number 1097 the phone to me English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani nako AIDS app su download to amadi sijina view Bobby Lui Kwa Kam Kwai Mass Awareness Campaign Aya Kamasom Kayang Ko Li Rumi Haira
campaign chi Tangkhul CSO sping na makhok mida Tangkhul nagalong wi Vice President Disem Gamkara Tangkhul shinalong wi Vice President Sojan P Mishangvu aina General Secretary Yungsem Lavashi DGS wi President Shimray Rising RKL President Somnipam Vashum Gala Ado Longpang wi Vice Chairman RS Shai Ringam Atum Lavazanga Awareness Chikama Song wi Dang Mdi Sihai Kulenai na Kuno wi Wang Rung Kami Gasana DNL wi Vice President Disem Gamkarana Kamadri Gahang Pasali Sazu Gabai Huna Totally Sazu Hauki Gjiwi Wang War on Droki Haukapokna Poppy Plantation hing Sam Hai Laga Development Ayur Nadate da Kwirami Laga Ringkwai Gasana da Hanga Poppy Plantation Gasataran Ramji Mangapatla Mithawa da Hang Sanga Tangkhul Kuva Kapungli Banhaugada Adungli Banda Kale Rampingna Poison Jaisang Laga Azingli Banda Kale Bingli Sagazirmaram RKL with President Somi Bamvashum na Hangsanga Avu Avana Naungarali Pasa Pakawai Mui Mila Poison Mingai Rela Gachi Kang Hansada Ajiwi Awareness Digatahi Bijar Sakawai Adam Kamilaga da Tangkhul Shinalongwi Vice President Sojan P Mishangvu na Hangsanga Mi bing na Bobby Kalin hi Gupsang Haugada Achukumva Young Mi Holu Gaji Boda Gazip Chili CSO Spina Kamatha Duyai na Hang Tam Chite Haira Tangkhul Gatam na Long Delhi DKLT na Tharada Gashine Yarthot Gazip Jawaharlal Nehru Stadium Delhi li Rumi Haira Gazip Che COVID-19 Mimawi Wang Zingum Kani Masala Ngasonra Hai Gasana Ninka Yanka Sada Ngashangarum Sa Gachi Hina Dugui Sada Gazip Chile Manipur Corporation Minister Namcha Gipkan Namso Wasa NPP National Spokesperson MLA Sheikh Nural Hassan Na Kaya Wasada Wazanga Minister Namcha Gipkan Na Kamatwili Apam Ngadade Dali Bamda Kale Manipur Wikitam Now Bingna State We Shangla Gahai Ngashan Kangalu Dagasasanga Yari Bani Rigasang Kura Kawai Shinal Sanna Ot ngarut ka kuiwi kan kana hangda mayor now na mungda kale politics angret ngache kwai shinaw na politics le active sada gazat dargar sayeda kipkan na gasasanga Joint Commissioner of Police Hibu Damang Che Special Police Unit for Northeastern Region SPUNER come Nodal Officer for Northeast People in Delhi Department of Revenue Ministry of Finance Deputy Commissioner Ngahanyu Zimik India we Export-Import Chief Manager Raymond Shimra Atumla Gazip Chili Vazanga. Ajuwe Ekatamikum DKLD Li Freshers Chamadina Mingjan Sahira Kala Gazip Chili Freshers Ping Zakmai Chite Kangarok Adam Singahira Freshers Ping Chili Mimando Lami Kala Atumibang DBCT Pastor Reverend Sayong Kapaina So Kami Sehala Sasangmia Mimao Atamwi Aina Banra Hai Gasa DKLD We Kanrin Magazine La Haupok Luishida Gazip Chili release Sami Haira COVID Mimawi Vangaina Rida Tangkhul Naudaraka or Chiman Gahai Shogda Longjina Abong Adedang John Mihai Delejia Adam Yangala Luba Gashiman Malekvai La Makamashun Kamanisli Mavadazan Kvai DKLT na Gandak Point Haimida Qualifications La Ningachang Atishuda Otbam Kahang Hangji Gachui Mida Mi Hangjishat Landana Longjuwi Kangajonai na or Sampang Haira Dahanga Dalili Kalei Tangkhul Gatam Now Bingwi Pakawai Hina Long Chuiwang Kamadaya Ngasada Zimik Sho Hangtaruk Tangwiwang DKLT na SSC Gojin Kalemai na Rumira da Dahaira Bauhi Ukru Times we Aina Gakwina Aya Mahatma Gandhi we Kapara Anniversary Mayon Ngarokhaira Congress Nala Gandhi Li Khya Gashi Pongshokda Makamashung Li Ngasung Kawai Mahatma Gandhi na Ngalei Hili Koka Gasa Kwira Kamita da Congress Nala Koka Gasa Kwira Ragachi doing a shit Kwihaira Congress Chief Sonia Gandhi na Mahatma Gandhi we Memorial Rajkatli Wanri Kwivami Rahul Gandhi na Karnataka Bharat Jodo Yatra Zada Khadi Gramodyog Li Khale Mahatma Gandhi we Miman Hai Kwai Bam Li Khya Gashi Vapongshoka Babu Kamashun Kangarongala Non-Violence Shonfuli Zachitaida Legacy Lukamishon Koka Gasagala Migumo Wilishi Kangarok we Kakala Damjite Hai Deleda Rahul Gandhi na Dwit Sashoka Congress Party na Mahatma Gandhi Li Panin Kawung Khya Gashi Pongashoka na Soda Freedom Fighter Yari Gathana Lal Bahadur Shastri Lila Khya Gashi Pongshoka Father of the Nation Mahatma Gandhi Wikaparazi Mikshu Angasut Ungashun Kamionai Nangasoda
Manipur State nala National Cleanliness Day mayon haira. Ganti Memorial Hall Imphal Li Gazip Krigada, Chief Minister N. Piran Singh Nathan Laga Mahatma Gandhi we Mimanli, One High Committee Ceremony Krigaya. Ganti na non-violent movement Thanda Aju Ogatwina, Ali Yangaga Gaji Hangda. Jiri Gahai Lake Vai non-violent movement he Makalay Masa by Mana Gaji, Aju Ogatwi he bomb Aina Sashiman Gashap Malaydara Kalay Dalayda CM Biren Nahanga. Ajukum Mahatma Gandhi we Shaka Hangpangada Gagatuma birth anniversary Mayon Dalay, Kalai Hithang 2014 Prime Minister Narendra Modi na Swash Bharat Abhiyan Haupo Kaminada and Biren Singh Nahanga. Kong Rukong Li Kamakau Mihir Sanglu, Itumui Abom Therda Hai Sagaji Gasasangda, Gangpok Pi Bamwi Imphal, Kong Ray, Sakamata Osin Haupo Kaira da CM Nahanga. Local MLS Pingling Shigda District Kajida District Commissioners na Yangsang Milaga, Solid Waste Management Gala Solid Waste Her Kawai Abom Matada Kalay Garsa Hairada, Chief Minister Nahanga. MAHUD Rural Development and Panchayati Raj Minister Y. Kemjan Nagahang, Arihon Local Youth Bing, Long Bing na Clean Imphal, Clean Manipur, Clean Loktak Lake campaigns Dandale, Kamaram hi itum abuvuna papmadanga, itumui abam thermathang damahira mara. Minister Govindas Kontojam, Minister Awangbo Niumai, Minister Dr. Sabam Ranjan Singh, Minister Haikam Dingo, Minister Kashim Vashum, MB Rashya Sabha Maharaj Leshampam Sanajoba, MLS Kala Civil Aina Police Officials Bing la Kasip Chili Valsanga. Pollution Kamhui Kavain sa the National Capital Li Arab BUC Masinga ka Tauruma Mimara Jahaira. Delhi we Environment Minister Gopal Raina Jishat Mida. Aju we Darik Magada Panga Aina. Haupok laga Gari we Pollution Under Control BUC Certificate Magasing Bingli Petrol La Diesel Mayor Shok Mara da Dahaira. Delhi li Masi Makau Kangasaki Gari Kutna Kamadaya Marang Asaya da Jimusida Kangasak Masa Paimada Duida Gadana da Raina Hanga. Air Pollution Swida Kawai Sam Gahai Credit Response Action Plan GRAP Sam Gahai Jimapung Pada Shurer Kawai Delhi Shurkarna Aje 24/7 War Room La Hapokara da Laidale. Hoziki matamda mipung khudimagna hainari stay home stay safe. Wahai se magun dilay. Adubu wahai da magun layragata yabasu natte. Oiba yai yumadu da magun layrabadi. Mamangay dadi yumse yum khakta oirame. Hozikti office, spa, salon, restaurant, supermarket, manamasingi kaitel. Angang singi school amadi football field pumnamak yum ngaktani. Hozikti yum danatana hairiba pumnamak sing sisu samely. Aduna yumbu yam sexina sabiyu. Make cement ga loinana. Make cement take laroidaba yum tatlaroidaba mari. Fit India Freedom Run 3.0 Haupokaira. Mathang Gandhi Jayanti Kamayon Ainang Soda. Fit India Freedom Week Agatuma Shongzaji, Union Minister of Law and Justice, Kiran Rijiju Aina, Union Ministers of Youth Affairs and Sports, Anurag Singh Thakur na launch Samia. Gagachuma Fit India Freedom Ranji, Gajang Baita Savara, Kiran Rijiju na Gahang, Narendra Modi na Fit India Movement 2019, Sakami Tharan Ngalehiwi, Rijum Now Saigoro Fit Sang Sakra Gachining Rina na Haupoka. Anurag Singh Thakur na Pasa, Pakamemi Rin Ring Kvaya Rili, Gatongda, Gandhi Jayanti we Kaparazi Mishotang, Haupogda Sardar Vallabhai Battle we, birth anniversary thang Kupsanki Kuchi, Angaran Ang Ye Jili Shirukwiluda Hangsanga. Ajago Migror Juko, Lag Chumra Gadana, Fit Freedom Ranli Shirukuya da Hanga. Board of Control for Cricket in India, BCCI na, Northeastly Indoor Training Facilities Panga launch Sakawai Sadale. Project Jizinguma Tharao Darik Akathang, Gupsang Haru Sakawai Port Chinarindale. BCCI Secretary J. Shankala Assam Chief Minister Himanda Biswa Sarmana, Northeast members Bingli Ajahondang, Guwahati Sampangda Project we Manga Kava Kashokazang Hangchiting Rokhaira. BCCI na Northeast States Taruk, Sikkim, Manipur, Nagaland, Mizoram,
Arunachal Pradesh kala Meghalayali state of the art indoor facilities ababurip semirada dahai kasana ka COVID-19 pandemic na od kasa hapkhano hauda ajakum phai kachang haupok laga board officials na centers tharuk jili inspection la vahaira chia BCCI na Sikkim, Manipur, Nagaland, Mizoram kala Arunachal Pradesh li facility chi semga khawai apam mujut khui haira Meghalaya li ngalai issues le hauda kajang tharuk shika ngason hau la bai chia Lat luida ajuwi khamadaya bauping Indonesia we football stadium li yaring awunda khangahaili misha kha hangshini langda thi haira Kasarnau pingli zakshida gasali yang sangmi khawai ayin kasem phara da CM Biren na hanghaira Ajuwi bau hiling changhaira bau ngana da khaleina chum saigor li ringpha gala khamahaya zimikshu ngasasirana